Zdravo prstići! Mnogima se svidio naš zadnji video sa vrećicama iznenađenja, pa je tata Prstić, zato što vam se svidio i zato što jako voli vrećice iznenađenja, i danas pripremio hrpu vrećica iznenađenja. I to posebnih vrećica iz jednog od mojih najdražih šašavih crtića, SpongeBob! I to ne jednu vrećicu, imamo 2 vrećice, 3 vrećice, 4 vrećice, 5 vrećica, 6 vrećica, 7 vrećica, 7 SpongeBob vrećica. Sve ćemo ih otvoriti, vidjet kakve iznenađenja se unutra kriju. Nadam se da ćemo naći sve likove, možda nećemo, a da ubrzamo stvari, tu su škare s kojima ćemo se pomoći i otvarati vrećice. Pa krenimo. Počet ćemo sa ovom vrećicom. Naravno da se sa škarama ne smije igrat ako nisu kraj vas roditelji ili stariji brat i seka, da vidimo ko je ovo. Zločesti Toni Quantoni. Odlično. Super su mi ovi likovi, jel mogu služit kao recimo figurice za čovječene ljutise ili nešto. Odlični su. Super, imamo Planktonija. Ajmo vidjeti kako ćemo još dobiti. Vidimo šta je u ovoj vrećici. Nadam se da je unutra... Probajte pogoditi ko je unutra. Unutra je opet Plankton. Imamo 2 Planktonija. Još 2. I fakat ćemo se moći igrat čovječine ljutise s njima sljedeći put. Vidimo šta je u ovoj vrećici. Ja mislim da je unutra opet Plankton. Pa kakve su šanse da imamo 3 Tonija Planktonija? Možda su u svim vrećicama Toni Planktoni. Da vidimo šta je u ovoj vrećici. Nije, nego je SpongeBob! Napokon. SpongeBob i njegov najveći neprijatelj Planktoni koji mu hoće ukrast njegov tajni recept. Vidimo šta tu. I tu je SpongeBob. Jesu isti? A nisu. Ovaj se smije, a ovaj splazi jezik. Super. Odlični su. Vidimo šta je tu. Naravno, pa kako bi to bio SpongeBob bez svog najboljeg frenda Patrika. I zadnja vrećica. Koliko ima? 1, 2, 3 Tonija i 2 SpongeBoba i 1 Patrik. Vidimo šta je tu. Tu je... Slavko. Odlično. Baš su nam super likovi. I još da nabavimo jednog Tonija Planktonija i imam nove figurice najdraže za čovječine ljutise. Uglavnom, fale nam Kještić, fali nam Kalamarko, fali nam Luna, ko nam još fali? Mislim da je to. Prstići, budite dobri, gledajte puno crtića i čitajte priče i puno se igrajte i vidimo se opet uskoro. Bokić!